ngoba nje ukubona ngathiwa nje ngishaya abantu lapha esilweni kangibashaya abantu esilweni mina ngiqina isihlalo ngokuthi isithunzi sobukhosi bakwaZulu into engenziwa kusekhona umdlokombane kufika abafana befaka amakepisi kufika abafana begiye befuquza into phambi kwengonyama uyabo kuba abafana baxhaphaze inkosi bexhaphaze emafonini enkundleni zokuxhumana abantu kwazana ngisho bekuthiwa bengayihloniphi le inkosi ngithiwa ukuthi ufunda nayo lehle lehlalweni ngisho bekuthiwa yena bufunda nayo ayihleli ehlalweni akuyosonisayo lesihlalo lenkosi ehleli isihlalo lesi sobaba mkhulu bayo abalula lelizwe oshaka nompande nocetshwana nosenza ngakhona nenketsela yasemgungundlovu yayithi manje bebezoyishumayela belungu ngeBhayibheli ngoJesu ethi uJesu yini ithi uNkulunkulu yini udinga uyabo lo wathi sebephakathi uyabo manje mina ngihlalile nomdlokombane ngikhuluma lento ade ngikhuluma nje ngikhuluma nani kusekhona ngisho umdlokombane ngibe ngikhuluma khona nomdlokombane emjene futhi ethi wena fanele ufane nomzali maku ingane kwamakhelwane yena inenkinga ubaba khona sengekho ngenelela